Manipura Kuki Tribal Group le Ethnic Majority Meitei te inkara inti thiam lo na chuan thathum don mel amu towa boina in ziom lam apan theilova Ministry of Home Affairs kaiswaya Manipur Governor Anusuya Uiki in aho Peace Committee chuan omzia ne haulovin Kuki le Meitei community ya Civil Society Group te chuan an ngai peimo du lo wangani Suspension of operation noya Kuki Rebel Group le Meitei Civil Society tinena inbiak na akal mek renga ma se in rin ton lo na nasatak aw mawangin hun aw rei viau tura ngai ani Manipur Sarkar le Meitei Society te chuan chiang takin Manipur tension andu lo bur thu le ando dal tlat tur thu an soi chiang to Kuki te chuan Meitei ten assembly member som rukom na Meitei ten MLA somli nei in politics thila andu dan in thil akal ti in hewang hian separate administration angiat bur mai thungani Meitei le Kuki ten security force arin na anhat lo vevea Kuki te chuan Manipur police te chu bias ti in Meitei te chuan Assam Rifle te anjingam lo boka Central Force te Manipura anom reng theidon lova hewang hian state police te chuan law and order keng ko in Assam Rifles te chuan Myanmar ne na ramri an ven himangai bokani BJP te chuan an chuan tolol troubleshooter Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chu Manipura an hmang hlei theilova Union Home Minister Amit Shah Manipur atlo nu khan Sarma chu Meitei le Kuki Group te soipuya malatura ati anni Kuki Group te chuan Manipur Chief Minister Atanga Biren Singh pai ani ma chuan in biak na atel antum lova ma se Meitei te chuan Biren Singh chu an thlop tat thungani Manipura Tribal Group lian ber naga te chu an enroll du thak lo boka Naga Political Party Naga People Front State Unit te chuan Biren Singh an thlop thunga remna awm theina na ma la thei an ni lain Central Sarkar ne na an peace talk chau an thurbing thungani Mizoram le Mizoram Chief Minister te buaina enroll chuan Manipur Sarkar le Meitei te atilungoi lo hle boka Mizoram chuan Myanmar le Manipur atanga ral tlan thanem tak New Delhi le Biren Singh te du dan lowangin akol cheu mek bokani Manipur mun tamzoka Armed Force Special Power Act nu kir chuan army te na tunma anga operation an nei thei chin atibala bokani India Block MP rualte tunkar top lama Manipur tloa thilom dan enfia jin tur te chuan amun an thlena thilom dan an hriat fia hnuwa Sarkara rotna an pek tur thu opposition leader te chuan soi Manipur tlo main Lok Sabha Congress Deputy Leader Gaurav Gogoi chuan Manipur boina chu Supreme Court retired judge Chin Chui Chiang nge se an du thuan soya Manipur tlo turjinga hian Adir Ranjan Chowdhury le Gaurav Gogoi of the Congress TMC Susmita Dev JMM Mahua Maji DMK Kanimoji NCP Vandana Chavan Jayan Chowdhury of RLD Manoj Kumar of RJD NK Prema Chandran of RSP le Thiruma Valan of the VCK te antel turanga yanni BJP te hian Manipura engkim athaveke tia tarlan antuma mase tharum tho na athleng mek reng siani hewang hian Supreme Court retired judge kai shwenan hoya inquiry nei ni se engtiangin nge state a hlo cham engtiang nge mipuiten ral thuam an nei thei Sarkar in enge ati chi ati te chui chiang se kan duani tinan soi Chief Minister N Biren Singh chuan FIR za chuang aom atia engwangin nge Sarkar thlanni chuang amuthila Supreme Court judge retired to kai shwena noya inquiry om ngei se India MP te chuan thudik hrefia turin Manipuran panang tina soi bokani Trinamool Congress MP Dev chuan opposition palai te chuan Manipur mi pui te tan kanom reng ti lan tir kan tumani tina soi kan ngai tua remna le muan na omse kan dua Sarkar a hlo chama hewang hian amuna kalchilin enge ti thei kanen don ani tina soi bok Dravida Munitra Kazagam leader TR Balu chuan Manipur pan hian nimin in rin nizinga kan kalang tia soi bokin enge thilkal diklo dan te nunna chan le property hlo dan te po kanen fiang tina soi bokani Revolutionary Socialist Party leader Prem Chandran point Manipuran tona chanchu first hand information diktak hriat fia enge thil thlen dan diktak hriat antum wang tina soi boka tharum thona ala thleng renga
hewang hian first and information neya solution thei te in fia kan tuma sarkar le parliament ma rotna kan neyang dina soi bokani relief camp tetlo kan tuma atura te chom dol dan po en fia kan tum boka enge tharum thona chuana chan tak chu ti te po hriat fia kan tumani ti in a soi bok opposition bloc te hian ama point manipur tlo tumin ma an la towa ma se sarkar in rem ti saklo wangin kal theilovin anom rengani opposition te chuan prime minister hena tangin parliament a manipur chungchang soina an la phu renga hebaka hian soihona nei an ngiat bok manipur state hi me ni thuma tang khan boina ina tuam to miza somruk chuang in nunna an chan pha to bokani manipura kang vai khwale a chevela tunlai hian zo na thlak te le meite anin ka pa zo na thlak te hian meite ngi mozat anum kir ti thu don ani manipura tanga thu don danin kang vai vela anin kana tangin zo na thlak te hian tu hnaya moirang thleng anum kira moirang khuwa nu nau chu anloin sa seng manani kang vai hi imphal lama tanga kalin Churachandpur district luka akhomasa ania moirang hi meite khwani in Bisnupur district ania kang vai atang hian kem som velani kang vai hi vai phei khwa ania khoin zom titi in zo na thla kho sang sang anom vai phei mar ku ki te anoma an boi tira tangin kang vai le chevela hian ngor takin zo na thlak te an duty ani zo na thlak lam chon meite te chu Churachandpur district lu chotuma che an ni an ril lo thuan soya ani ne breito a an thin rim in hrithla ani an rin thuan soi meite lam an chema sa tian soya chu chuan kap let ve chau tian soi bokani karma sa in rin ni vela tanga in kap an nia zirtom ni thlengin an la in kapa manipura tanga thun danin in kap bur le chumlo chat lova in kap char ani lova ma se silai puak thom hriat tur om deureng jing chun jana silai puak ri hriat turoma meite lam hian bom an hmang nia soyani bok manipura zo na thlak te in tel khom na indigenous tribals leaders forum lamin an puandanin tuna kang vai le a chevela anin ka na zo na thlak lama pakhatin nunna achana hliam tuar pathum anom meite lama nunna chan za hriat ahara thudon pakhata chuan panga paruk vel an niang tiani India sarkar in Manipur buaina angai saklo zia chu soinan ngai lovin rampumin a ria Manipur al hlu lai point Karnataka lama home minister Amit Shah le PM Modi te chu campaign in an buai hle ani kha buaya tanga thla khat dona Amit Shah chuan Manipur atlo ve chawa omzia anei thui viau san lo PM Modi ero chuan Manipur tlo chu soilo Manipur buaina chungchanga hian thu engma la soi chuak lova Manipur kalai chuan campaign apoi mo zoka Ramchung state khat lawal hlu boi puyai chuan USA le Egypt kal atul zo kanima na Manipur atanga party sang shwai tu ten Delhi a mu an tumpo in hun ape thei thak lo kar khat chuang fe an ha nuwa US lama aliam sanani kha PM te chu an buaya mu mai a harsa in lo tiange adik thove mase khati lai khan movie soisel lotak dialogue writer Manoj Muntasira chuan adu huna PM amu thei thule hengmi ten mu an tumlai hian minute somli chuang PM nen anin kom ti thu Twitter lama alo po sani kha a foreign tour zo to nuwa po bopal lama campaign le ngalangai tlat jok Madhya Pradesh si in thlan ma chon mai turan nia RSS le si voter survey atangin BJP che thatviau chan tur omlo bok atinni PM Jinlo Ho Khan airport a amalo muak tu zingami BJP president JP Nada nena engeram chunga thlengmek ti thu azot kau thung he athu zo hian media aluana sale azin nalama khan ramchung chanchin angai ven lo po anima na mi za chuang in nun na an chan to chen na in sang chuang halral ani to MLA le central minister te in po hal chiat zinga tela biakin thlengin zu anilo mi singa chuangin anin le local sanin relief camp sang khat chuanga refugee ang main dam kho chua sam tumin anu anom me kani automatic rifle sang chuang civil mi te kuta om towa police le sipai sang tel te point tun din huna hi chuan ti ngai na an se to lo ti an soi chuak hialani Manipur boina chan shefia tur chuan tun nai thil thlenga tang ringotin engma hriat chian thei anilova aram leilungom dan mishing punchak dan le anhi street lema zong chui telangai
Manipur hian Myanmar nen ram ri thui tak an in sera aram chung za som kwa don hi tlang ram ni in alai taka hian phaizol zau tak rampum zau zonga tanga chuta za som velom thung phaizola hian meitei ho anoma tlang ram china chimlama mizo na thlak sang sang le marlama naga te anom ve thung aram leilungom dan hi anma ni dai dang tu ber pakhatani za som area Imphal Valley a cheng meitei ho population hi mishingom za ta tanga za som nga le pasari zet ani lain alet kuangut a zau tlang ram lama cheng te population chu za som li le pathum chau anni Manipur Assembly a po Valley a cheng te hian seat som li ngot an nei lain tribal area atang chuan som ni chau anom thung tlang rama in phaizola hian mason na sang sang mu tur oma arem chang zok vel vek boka ramro rel khola majority an hau chian hle boka wangin mason na na tho tamber na po Imphal Valley lama deuh vekani chu wang chuan meitei le ke ni zo na thlak te din mun chu in thlau takani meitei te hi phaizola vek anom bik lawang chein tlang rama cheng mizo le naga te po phaizol china hian anom ve tho bok ti chuan Manipur population za som rukzet hi meitei an nia za som kwa tanga som kwa le panga hi Imphal Valley an chen lain za panga hi mizo le naga te jinga anom thungani chu tiang chia chuan za som li mizo le naga te jinga po za panga vel hi chu Imphal Valley an khosa ve ani history atanga lan dan chuan kum sang bi liam ta dai to khan Myanmar mar lama tangin meitei ho hi Imphal Valley hian an lo lu ta kum sang kha zasari somthum chhovela Hindu sa khuwa an zoma meitei lal ro rel na hnuaya kum tam tak anom hnu sang kha zakwa somni le pakua khati laya an lalpa chuan accession document sign in India rama rin lu anni ma se an lalpa khan ram shoi tu mi poimo dangte ron maselova accession document alo sign wang khan boina neu an manin kara po omanga soyani in lakshan du na lam hoi movement ba ka khati lai khan nam sang sang in helpol kan tiang chi kha an lo nei vek to nia soyani bok meitei hian phaizol chin chau control an tum bik lova an chevel tlangram thlenga lalram zau tum reng an ni wang khan an boina hi tun hnai mai thil ani lo India independence ma dai to khan a in tan to ani tlangram china hian nam sang sang somthum le pathum ngot anoma chungte chu kuki zomi mizo le naga tin chen shan an ni naga le mizo tin kara po boina te nau chu alowom ve to china ma se antana buai puyom zok chu meitei an ni thung heti lai hian meitei ho po ram nei tu zok an in tia mishinga tam zok le thil ti thei zok ni chungin ram jim te bak an nei lo chu him lo zoka an in ngai ve thung tlangrama ram engma an nei ve thelo lain phaizola chuan adu du in ram an nei thei thunga an sum dong thei thung chu mai ani lo meitei ho chuan Myanmar tangin dan lowin an lo lu drenga min chim ral thei mai don ti in kan mel ma an in siam ani bere chu wang chuan schedule tribe din mun chu an du ve ta zo kani ST status nei tumin meitei pol chen khatin high court a ST status chu an dil ve ta an mu thei chuan reservation dang ba ka tlangrama ram an nei ve thei to anga sum don na huang thlengin an zau thei don ani high court thutluk na mak tak mai lo chuak ta judge pakhatom na bench Justice MV Murali Dharan chuan a judgment a Manipur sarkar chu sarkar lai puya ST status nei ve thei tur a mala turina ti ani he thil hi meitei tan chuan chanchin tha ani top mai ma se zo na alom ta chu hetiang judgment siam tur hian Justice MV Murali Dharan hian thunei na ani ve reng renga mi ti hi ani Supreme Court point he thil hi soisel ngalin High Court hian ST list siam that konga thunei na anei lo ti in he High Court judgment hian boruak aron chemal ta hluaya ahnua churachan pura thil thleng le voin thlenga thilom dan chu kan hriat vek hnu ani meitei ten ST status an nei vele zel chuan kan mizo hna thlak te an chep hle don meitei ho chu din hmun thasa an nia sarkar hna po atam zok MLA po nga falin thunei na an kuta omsa ni an trong thlengin 8 schedule da ani bok chuti line ke ni zo hna thlak te tan chuan kan lua ve ramba khu nei kan nei silowa chu po meitei ten min lo chu puile zel chuan kan tan chuan dam kho chua hau tak chho zel don ti na ni
chuwang chuan ama boina neu neu lo in mung sa to chu he hai ko thutluk na hian aron chemal ta hluai ani kha tlangram hi rampum zaw zonga chu ta za som kwa ti ringot hian adin hun dik tak atilang lova za som kwa tanga za som li emo som li le panga hi tlang cheng chia chen na le e zon na ta na tlak lo ani nang naga ho hi tinge an tel ve lo naga te po khuan me te ho hian SD status si nei lo se an du ve lu tuk tho ma se he boina hian naga ho hi anin rol ve lem lo thung a chan chu tu na boina hi tlang le phai ni lovin me te le ku ki boina ani so ka me te ho khuan ke ni zo na thlak te hi outsider pon lam mi Myanmar tanga anrama lut veang chawa min ngai lui deuh tlatani tuna CM Biren Singh ani se me te lam ngor du saka ngai theina khosa zo na thlak tan har sana siam tum ngar anga apu lo theilo a chan le wang te chu Reserve Forest chunga dan lowanga oma mizo te min puwa kumin kumtira po Churachandpur district khokhat chu min tirwa sak vek ani kha immigration dan lova Myanmar tanga lu drenga zo na thlagom te khuwa pu ni Myanmar ram boi wangin kumma salama tang toin kanuna kho chaklam mi te nasatakin zo ram lama an lo lu ta chu tiang tho chuan Manipura kan zo na thlak pui te zinga po an lut ve nual bok ramri in mindai dang ma se kanuna te hi anar sanna to la in lo en liam mai thei kan nilova kan lo tuam hlom hi kan ti tur dik takani Mizoram lama chuan sarkarin rom manna fel taka siama ma se Manipur lama chuan sarkarin pui atum chate lo thunga illegal immigrant ti in min ko sak ngar zo kani kanunaw te hi himna zonga lo tlan chhe anni dan lawa lo lut ni lowin he thu hi Manipur sarkar khuan a hrichiang hle ma se min pu chiat na rem changa amang hlau thungani hei mai ani lo NRC ang deu verification tia zo na thlak om tam na district te focus na sat zual ni se anti hial ani ome poppy opium cultivation chungchanga ni se zo na thlak te chia min kok char Manipur state chunga opium chin zong chu keima ni zo na thlak te tiang chen an soi lui chara zo na thlak om na area a heng opium chin na tam tak chu ti chia tan nia chung hun le ram te po chu an nei zui zel bok illegal poppy cultivation ti rem tumin tisi khan keini zo na thlak chia min target thung he sum don na hi athalowa dan phal lo ania ti rem tur tak po ani ma se keini chia min target ro athil tuma chiang hle then khat soidan chuan poppy cultivation a hian meite le nagalam zok hi nasataka mala tu anni one day CM movie kan hrial lar viawang deuh khan central lama kan ho tu te khuan Manipur lam chu an buai ro se an ti ani mhel to bera Lok Sabha MP pani la komna state chu an ngai poimo lo khop mai tuna po kan ho tu pani te chu campaign in an buai le hle to Manipur CM la chu an consensus building lam atum mhel lo hle bok meiti tan bi ka dinge mo chau a tuna chuan ai ngai to ani bere sipai te ni se chak hle ma se an duang anga silai chilek theingot ani bik si lova mi pui te tho puya an som chung to zo kani he boina hi ti re tum tak anom ri si lova kanunaw te hian eng ti thlenge an torang ti hi zo na chan har sa takani CM Biren Singh ban tum drama te kan mu nuwa president rule be se zel tiang ramle namtan inen fiangu mizo te hi namtlem te hum hal ngai tak kan ni ti kan in sia wai me point ramle nam hum hal ti kumpuan thupuya kan puang non tluk mai ani hi kan rama jim wang le achunga cheng mizo te kan tlema wangota hum hal ngai kan ni silo ahim lo na chan bir nia lang chu achunga cheng zo fa te hian kan ram kan lua dan le kan khosak dan kan ril ruput mang lo danglam to awang le khovel danglam na kara nam nun jetha nual suatin mani masial na konga kan tlan na sat luat wang ani thei pakhatang khovel chang kan na kan hu nuwa chumirama anamanga kal lovin manirem hriat dan le namdang zedik lo ril ru phakar na in ati thei fa te ril ru alwa chawa anamanga din chua du na ain mimal hlok na mimal din chuna turlama ke kan pen chak lutuk ta kan ril ru alo in person chho tatial tiela tun hun hi kan thleng ta ni na lang changkan na le mason na hi thil sual ani lova amai ro chum hason na khai rual ani lo chuan in lung rual na ati chia
adai rei chuang lo thin mizo hun maslama po pi le pu te khan khotlang ro rel na fel le dik in khai rual an lo ngai poi mo hle thina dam le tlang khata thi le ruam khata an lo ti mai thina midang aya u chuak taka nun bi karem lo hlem hlet na duam na mani masial na nun aleng bok hek lo chu tiang taka anin mangai tlan na wang chuan ram dang le nam dang an lo bi ngai reng lo ni le thakara leng an mani tukdol thei turom hian an ring bi ngai lo reng ani huna local zela mani masial na aloin tu tana chu an thil thalo sang kan politics kalphunga te ramin rel bol na te kan kho sakho na te sumdo na konga te ngong thalo aron ring chuak ta zela tun hun hi ron her chua puin ramle nam hum halti chu kanau pui ta nuai mai ani hi engwanga hum hal du nge kan ni kan ti chuan mizo nun zemoi dik tak par chua tir le du na te min chim tu sual na sang lagata in hum him te kan du wangani ramle nam hum hal hi aji ka thoi bor ngot chi ani lova kalpa nuai liam mai chi ani bok heklo hum hal kan ngai na lai abul thut azunga tanga siam thata mizo nam nun zemoi ataka nun puile theitura kan thinlungin siam that atul tak zetani mizorama hian sualna apun thu hi chu kan hre ome a then chuan ramle namtana poitur po ngai tu lek lovin mani masial ranin kan man hlel hlea zonun zemoi sem dam abil thi ti chu mizonuna alo dal chhota zela tongka chawaram le namve mi kuta rul ko chen tumran mai alum nuam to ka tanga thlir tu kan tam ta hle ni in alang heti mek lai hian sualna sang ramdan kala thil ti te chu apung zela eiruk na zule ri hlo drugs te chu langsar takin pulpit public platform le mun sanga te kan dovin kan beya ma se heng phena hian sum hlok na umin diklo po thulovin kan in sul pel zut loi si mirinom le dik huai sen ngai sang thin nam kan nia tuna kan nun dan en hi chuan mirinom fa le dik na tran tu tan po ani hlo naram kan ni talek mai dik taka ti thin te a in tlema diklo zok dewa ti thin ten hne na an chana arbachan an chan zo theina te hian beidon na bagra tha a chua mol lo khonge mi zo nun zemoi dik tak kha om tak thil hoka piang kan tan a thalova tui kan tia piang kan ngei ve kherlo rinom taka so thing hun siama na tho ai chuan drugstore kuwaro tol smuggling te a hlok zok nge yang ma seram le nam tluk chiat nan har ani si kanram le nam mini chetu hi ti tak chata do angai ta hle mai mi puinol puisu khlek han thlir hian tuilai ram nun thil tha huai taka tingam silo thil sual tingam tak chuang bok silo clear tu ringot kan tam hle huan purin omlo nei chu azu wa duwa manager fellow chuan team en kol thalova champion pui ngai lo bok kanram le namtana huan purin omle manager rin tlak ni theitur hian kanril ru kan siam thar aba tul tak em sumle pai nei te hi thil sual aningot lo hausak po thil sual ani hek lo sum kan nei dan le kan hausak dan kongero adika ngai thung mani tho chuani lo sum azona zongchia ril ru thsel om theilo than film tla diktaka kan tho chu hi chu aman dana po kan film khura amal som thin rengani mizoram hi zofa te jerusalem kan timai thina tlang sanga tang poin kan ngai na in mangan ni khwa po kan tlan khom na ber anita sahim na zon na huna tan chok ni lo achia lo na veng tu ni kan tum theu turani achunga cheng amun lo ngak tu te po hian rinom takin kan lo lu achula beltlak ni thei tura kan lo in siam achul chumi tur chuan in todel tura tran lak te ngai tu na dikle in rel bol thanen mason thei tura tran lak ka ngai ani aram nei tu te hi kan than harangai mizo te hi kan sual lo thil tha chuan kan tang ho thei sual na sanga wangin mizoram hi a on tluche pa rinom na le digna ne na chelding tua kan tang don nge a chiat pui selova mani masial na wanga anam thluk pui tua kan tang jok don le har ahun e zofa te